Sad još malo o ploči. Meni je, evo, ja sam preslušao materijal. I meni je ono prvo kaj mi je ušlo u uho da je prilično eksperimentalna to mjuza i manje više su vokali nekakve recitacije, spoken word stihovi. Jedino Darko Rundek malo pjeva u pjesmi za Čuču. Pa u principu svi tekstovi koji su na ploči su u biti dijelovi knjige. Zato što ploča ide u knjigu. I zato to i vuče na to da ljudi čitaju te pjesme. Čekaj, nisam gledao ploču, jesu možda tekstovi unutra priloženi? Vidi. Znači ploča ima taj ime. Ploča je inače štampana u Njemačkoj, ali ine sam štampao u Hrvatskoj. I znači to je čitava priča o snimanju koja je objavljena i na blogu i u biti ta priča o snimanju je dio poglavlje knjige koji neće biti u knjizi. Znači knjiga završava s početkom ploče. Znači ovo bi bio praktički ko neko predzadnje poglavlje knjige, da tako kažem. Znači tu su i ti svi tekstovi. U biti u CD-u ima isto buklet u kojem je ta ista priča, znači na 16 strana, tu ima još par nekih fotka, tu je Čuča, ova slika od mog starog. A kaj se s Čučom desilo? Vidim da je... Nažalost, da. I sam da ti još ovo kažem, i CD sad da ga ne vadim je crni disk. Tako da je malo neobično za kod nas, taj crni disk je dosta skup, pa mislim više ljudi ne kupuju CD, onda ljudi kad to ne koriste, a meni se svidio, pa rekao kud sve tudi to, sve sam salto to i to je tako. Čuča je nažalost obolila i otišla, što da ti kažem, sve nas je to pogodilo. Čuča je praktički ko neki dobri duh Snježanog Lopova, jer u principu kad sam počeo djela Snježanog Lopova, onda je Čuča to na svom Facebooku počela dijeliti moje objave. I preko tih ona je bila 1 milion pratitelja i većinom zaslugom nije se baš ta priča odjednom počela širiti, kojiš i došla je do jako puno ljudi. Tako da mi je Čuča oko svega tog jako puno pomogla i čitav život se znamo. Njen brat mi je bio najbolji friend, družili smo zajedno godinama i tako da je to. Kak ti sam ovak rezoniraš, znači cijeli taj glazbeno-lirski performans na ploči, na albumu? Jesi ti očekivali, znači došli si s materijalima, ti si glazbu napravili, ne, manje više. Jesi očekivali da to budu pjevali ili kaj? Pa svi su dobili, kako bi ti rekao, sistem kako su pjesme rađene. Znači kao prvo, što je bitan podatak da osim Kralja iz Termita i Franja i Franca, kaj su gitariste ovog jazz, kaj su snimali u studiju, sve ostalo je snimljeno znači po stanovima, atomskim skloništima, ništa nije snimano u prostorijama za probu, ništa nije snimano u studiju. I zanimljivo je da... Uopće se ne primeti. Znam. I zanimljivo je da je većina ljudi snimalo, a da uopće nije imala neku kompletnu sliku što snima. Dakle, ja bi napravio bas liniju, napravio bi ritam mašinu, ispod neki okvirni bubanj. Na to bi snimio zvukove koje sam sa Zoomom snimao po Zagrebu. Recimo konkretna muzika, ne? Znači te zvukove i snimio bi vokal. Znači ja bi recimo pročitao ili ima tu malo i nekog pjevanja, čisto info vokal.
I onda bi najčešće prvo Siniša na to snimio bubanj, onda bi se ta mašina makla, negdje bi čak i ostavili jer se... Da, čuje se. I onda bi dalje počeo raditi sa muzičarima. Recimo neke pjesme su rađene tako da sam recimo Darko Kordovano iz Sekse, da sam mu rekao, čuj, daj mi snimi mi, opisao sam mu feeling pjesme i rekao sam mu daj mi snimi 2 linije, lijevu i desnu, pjesme u tonalitetu A i opisao sam mu kako bi to otprilike trebalo zvučati, ali u nekim, kako bi rekao, apstraktnim slikama. Mm-hmm. Rekao sam mu, čuj, neću ti poslati muziku, pjesmu, zato što ćete to odvući, kojiš, buš čuo pa buš onda potom radio. On mi je snimio 2 linije, ja sam je puknuo pjesmu, sad rešeno, kojiš, znaš. Super. Vokali su, dosta njih su snimani da su bez muzike, mi ljudi pročitali 5-6 puta, onda bi ja to malo izrezao, podesio, nam je stavio gdje šta paši. Znači puno kolaža je tu u stvari. Da, tu sam radio puno kolaža. Aha. Sa Lundekom ovu pjesmu što sam snimao, ja sam znači njemu snimio svoj vokal na tu pjesmu i onda je on tu, po tome je snimio vokal, ali mi je tu dodao i neke svoje ideje, onaj dio što on pjeva je u biti on dodao, ja sam to malo drugačije. Ali u principu su svi pogodili, kak bi ti rekao, kužiš, znaš. Nije bilo nekih velikih problema i što je bilo bitno, htio sam na ploči dobit njih, a ne neku sliku koju bi ja nacrtao, kako bi ti to objasnio. Ako sam delo sa Vinskim, kužiš, onda sam htio Da Vinski u toj gitari da sebe, kužiš, da ta pjesma zvuči ko Vinski kak svira u Trobecima, a ne ko Vinski kak svira po nekoj mojoj ideji. Mm-hmm. Zato je malo ljudi je imalo uvid u neke kompletne pjesme. Evo imaš zgodan naslov, Šarlo je kriv za sve, recimo, ne? Ma da, ta priča, tu pjesmu inače moj sin pjeva i ja sviram jedan bas, a Barja iz Triobeca, Haustoja, Bzirača, on svira drugi bas, on svira bas kaj se čuje tu ko sin. Pa to je jedna priča sa tim Šarlom ti je, ne znam da sad ima vremena da to ispričam, ali Saše čuje po nekoj mojoj, kak ja to vidim, taj novi val, Jugoton je izdao paket aranžman. Paket aranžman je dobro prošao, tu se je krenuo neki taj novi val i onda su dali ploče Idolima, dali su solo ploče Orgazmu i Šarlo Akrobatu. I oni su tu na Šarlo Akrobatu, oni mislim da nisu uopće znali šta izdaju. I ta ploča je na neki način skrahirala, oni su se tu debelo opekli. Kad je Seksa, to mi je Darko Kordovan pričao, kad je ta ekipa došla u Lap na koncert Sekse da se dogovore za eventualno snimanje ploče, oni su im poslije koncerta rekli, čujte, mi smo izdali Šarla, kužiš, mi si tu je šijona, mi ne možemo sad tu si dozvoliti još jedan takav bend. Vi se lijepo napravite neki mali hitić, tako malo to razblažite pa bomo pričali, kužiš. I ti kad gledaš po toj nekoj sceni koja je tad bila, u Zagrebu, Seksa, Šarlo, kužiš, Rani pa Psihomoto, Dorian Gray, kužiš. Sva ta scena, kužiš, je popušila, kužiš, u nekoj, to kak ja to slikovito tu hoću prikazati, u biti zato što je Šarlo propo, kužiš. Mislim, tu su Idoli, nisu prošli Obrana ali dobro, pazi, Odbrana je prodana u 50.000 primjeraka, ne? Ali sprem mini albuma koji je otišao u 100, ne znam koliko, 200.000, to je bilo fijasko. I zato sam napravio tu pjesmu, ta pjesma je zajebancija ko Šarlo je kriv za sve. Sad kužim. To je tako nešto o tome.
u tom filmu. Mm. Osim Čuče, to je pjesma i posvećena mom prijatelju kad se nažalost je sam otišao svojevoljno iz Segovine. On je bio veliki fan majki i on je pisao za Stražnjak lopova. Čekaj, a kaj je ta Segovina? Segovina, to ti je jedno malo selo kraj Varaždina, znaš. On ti je bilo Varaždin, pa nisi mogao čuti, ta Segovina je imala 38 stanovnika, kužiš, znaš, to je selo. On je pukao Varaždinu i sa ženom je sjeo u auto i zapičio onak, po cesti i tražio mjesto gdje će se oseliti. I došao u to selo Segovina, tamo se svidjelo, pitao je neko prodaje kuću, ovi su rekli prodaje i to je to, kužiš. Znaš. I s njim sam se jako dobro skompo, kužiš, zato i prek tog sjaženog lopa zbilja smo postali bliski prijatelji, puno tog smo zajedno radili, nisam ni znao da je psihički bio puko, to sam tek mi je poslije sin pričao, kužiš, jer sa mnom je bio to sve normalno i kak je on bio tak opsjednut tim majkama, onda sam za pjesmu za njega sam angažirao ovu ekipu iz majki Kilmistera, Koroziju i Čalića. Da, to valja napomenuti, to je baš specifična pjesma u blues rock maniru. Da. I zato se i pjesma zove 38. stanovnik Segovine, jer sad piše da Segovina, kad njega više nema, ima 37 stanovnika. Znači, on je taj 38. Rest in peace. Svakako. I ta pjesma ima jednu zanimljivost, ako još to mogu ispričati, kako snimam te kulise. Za tu pjesmu mi je ideja bila snimiti da kulisa bude tišina te Segovine, to je kraj šume, baš tišina, ma šta to već bilo značilo. I bilo gdje da sam pokušao tu u Zagrebu da odem u Maksimir, odem tu u okolicu, bilo gdje da sam pokušao nešto snimiti, uvijek je bio neki zvuk civilizacije, uvijek su se negdje čuli auti, nešto ono. I onda nakon što smo snimali ovu lab gitaru, sam se vraćao od tog frenda po Slavonskoj aveni i samo u jednom trenutku sam skrenuo prema Sisku i vozio, sve dok nisu svjetla nestala, tu sam skrenuo lijevo, pa sam se vozio kroz sela, sve dok nisam došao na neku ravnicu, kužiš, gdje doslovno ništa nije bilo, neklinjak. I onda sam ugasio auto, izašao sam van, upalio sam zoom, jer zoom se uvijek imam sa sobom. U to vrijeme sam bar imao. Upalio sam zoom, tu sam snimio to šta već je, nekih 5-6 minuta koliko pjesma traje, ušao u auto, jedva sam došao doma, onda sam se zgubio. I kad sam došao doma, pustio sam pjesmu što smo snimili i taj zvuk. I odjednom kojiš u tom zvuku su izronjali zrikavci. I oni su čovječe su se tako uklopili u tu muziku. Zrikavci kraj Siska. Na tim, nisam došao do Siska, tu negdje između, kužiš, na toj ravnici, kužiš. Pa kaj ima zrikavaca tu u tom kraju? Nemam pojma, imaš ih, čuješ ih na pjesmi. Čudo. Znaš, i oni su tak su ispuštali taj zvuk doslovno ko da pjevaju i to se tako savršeno klopilo i kak je pjesma i na žestokim dijelovima uvijek su negdje bili u pozadini. I onda mi je to mi je nejak bilo kako se poklopilo i to mi je zaokružilo tu pjesmu. Super pejzaž. Za kraj reci, kaj ako smo neke propustili u vezi ploče? Pa ne znam šta bi ti rekao. Za promociju si rekao da bude skup s knjigom da bi najbolja bila, ne? Jedno što mi je žao vezano za ploču je što je puno ljudi sam još želio angažirati oko ploče, a nisam mogao zato što na ploču stane maksimalno 46 minuta. Nakon tog zvuk počinje pucati ako više stavljaš, tako da bi bilo puno više ljudi da... Dobro, zato na CD-u veliš ima jedna pjesma više. Na CD-u je jedna pjesma više, ali ta pjesma je praktički od mog benda Endymion. Mi smo 89. snimili jedan instrumental
I onda sam na taj Čekaj, koja je to pesma? Endymionov san. Onda na taj instrumental sam napravio zvučnu kulisu i moj brat je snimio, koji je bio član Endymiona, ali na toj pjesmi nije svirao, prije je snimio solo gitaru, tako da je taj instrumental dodan na CD. A kaj znači Endymion? Kaj je to? Pa Endymion, tak se band zvao, to... Dobro, ali mislim ima nekako, je li to neke mitsko, nekako ovo ime ili kaj? Pa u principu je mitsko, ali kad sam bio na odsluženju vojnog roka, jedna frendica mi je poslala knjigu Endymionov san, što ti je napisao jedan rukopis što je nađen u ludnici u Beogradu, kad je napisao neki lik što je zaprio na snove. I onda je on tu napisao knjigu o tom i meni se ta knjiga mi se jako svidjela, čitala ta priča i po tom je nazvan, a ne po tom što je Endymion lik iz grčke mitologije. Znači, band je bio nazvan po toj knjizi skraćeno Endymion, a ta pjesma je bila Endymionov san. Ali velim, ako ću snimat drugu ploču... Da, viš, interesantno, na CD-u piše 2023. Sad zato što sam ga dao štampat već dok je ploča bila pri kraju. Ako ću snimat drugu ploču, već imam dogovoreno dosta ljudi gdje sam napravio 5-6 pjesama, ali velim, prije nego što knjigu završim i ne krenem s promocijom ove, neću ništa. Čekaj, ovak, za kraj mi reci, je li ti ovo prvi zvanični album kojega si ti napravil? Zvanični, da. S ovim bendovima ranije, niste imali ništa objavljeno? Endymion je bio objavljen na kompilaciji u Sloveniji za Flying V založbu, jedna pjesma. Kompletan album smo snimili, trebali je biti objavljen u Njemačkoj, ali nije... Koje su to godine bile? To je 89. 90. Nije objavljen, zato kad je počeo rat pa smo prestali svirat, ali je snimljen. Izdali smo ga sami poslije, ali ovak, ko kazeta, onaj sistem. 90-ih? Kad? 90. baš 90. Poslije rata sam svirao sa Jola Jola, tu smo izdali neki single isto samo na kazeti. Sa Jola Jola, to je taj band s kojima, kad smo svirali negdje do 94. Onda smo prekinuli i ponovno smo se okupili nakon više od 20 godina. I isto smo snimili više manje kompletnu ploču, tako da sljedeće godine ćemo izdati tu ploču Jola Jola. To je neki galjaš punk, onako, nisu moje ni pjesme ni tekstovi. Tekstovi hrvatski, engleski? Naši, sve na našem. Već smo izdali 2 digitalna singla. Ljudi su jako dobro to prihvatili, sviđa im se, kritike su dobre, koliko su izašle. I tako da, bit će to jako dobra ploča, ne zato što ja sviram u bendu, nego meni se jako sviđa. Skoro sam odustao od sviranja kad sam čuo te njihove pjesme, zbilja su, taki su mi imali neku kvalitetu da sam počeo iz početka. Odlično. Želim ti sreću u daljnjem radu i puno ti hvala za ovo vrijeme kaj si rezervirao za Terapija.net za ovaj intervju. Hvala tebi na interesu Terapija.netu. Naravno. Živjeli. Čus. Da sam znao da ćeš snimat, bi uzeo Heineken. Pa, to je to. Zajebavam se.